Swastiastu, Rahayu Semang, para siswa utawi peserta didik ring reno mungkin matemu malih sareng Bapak ring pepelajaran basa Bali. Dina mangkin iraga pacang melajahi nindik aksara Bali. Inggih dumugi majang ring alit-alit sareng sami statakena rahayu yadiastun iraga melajah nyane lewat online nggih. Lanturan inggih ring kawontenan basa Bali utawi aksara Bali punika patut iraga uratian atau memperhatikan aksara manut kawigunanyane atau aksara menurut kegunaannya. Pengertiannya atau pamitegesnya, aksara inggih punika gambar suara utawi lambang suara manut Bapak Iwayan Simpen Abi ring buku nyane sani memurda pasang aksara Bali. Artinya aksara Bali adalah gambar suara atau lambang suara. Aksara punika wonten kalih warna inggih punika saneka pertama punika aksara suara atau vokal kadiring bahasa Indonesia, yang kaping kalih aksara wianjana punika konsonan. Selanturnya nih manut kawigunannya nih aksara punika malih kapalih dados tigang soro. Dhuwuripun saneka pertama wonten aksara Wreastra. Saneka kaping kalih wonten aksara Swalelita. Saneka kaping 3 punika wonten aksara Mudri. Inggih mangkin punika kaaturin yening manut ring warnanya nih aksara punika dibagi menjadi dua, aksara swara miwah aksara wianjana. Yening manut ring kawigunannya nih aksara punika dibagi menjadi 3. Yang pertama aksara Wreastra, Swalelita, lan Mudri. Iraga lanturang ke aksara Wreastra. Aksara Wreastra ini punika aksara saneka anggen nyuratang basa Bali lumrah. Contohnya nih nyurat ora, pipil, pangiling-iling, miwah sane lianan. Artinya aksara Wreastra punika aksara yang dipakai menulis bahasa Bali sane biasa, sampun biasa iraga nyuratangane nganggen aksara Wreastra. Niki kaicen utawi kabos aksara Wreastra. Sekadi aksara anacara kadata sawala miwas lanturnya nih. Aksara puniki sampun alit-alit utawi para siswa kapelajaran daweg SD, SMP lan nyantos mangkin SMK. Niki akeh nyane 18 aksara mangda kaapalin nggih. Niki kabas aksara Wreastra. Miwah gantungan lan gempelan. Gantungannya nyane megenah ring sor beten aksara, gempelannya nih megenah ring samping nggih. Pengangge aksara nggih. Pengangge aksara utawi busana aksara inggih punika pangiling suara. Pengangge aksara atau busana aksara adalah pengingat suara. Pengangge puniki kakepah dados 3 melih nggih. Pengangge aksara puniki dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengangge suara, yang kedua pengangge aksara arda suara atau aksara arda suara kemanten, saneka kaping 3 wonten pengangge tenganan. Iraga bahas saneka pertama pengangge suara. Napikeun nika pengangge suara.
Penganggih swara inggih punika lambang aksara sane ngawinang aksara wianjana, konsonan, meswara vokal sekadi ringsor nggih. Artinya, penganggih swara adalah lambang aksara sane ngawinang aksara wianjana, konsonan sane meswara vokal. Contohnya nih, wenten yening bentuknya sekadi puniki ring suara pendek bentuknya puniki kawasta tedong ulu suku taleng tedong dan pepat. Ini balik SD sampun uning niki suara pendeknya nih, niki suara panjangnya nih wonten ulu sari, suku ilut, taleng merarepo, pepat metedong, taleng merarepo metedong, ulu ricem lan ulu candra. Lan turang sanega wonten aksara arda swara. Aksara arda swara inggih punika aksara setengah swara. Aksara arda swara adalah aksara setengah swara. Kabas setengah swara duaning aksara arda swara punika madui wiguna kakalih. Nah, dibilang aksara setengah swara karena mempunyai dua fungsi, itu maksudnya karena mempunyai dua fungsi. Yening kasurat mejajar ipun pinaka wianjana. Jika ditulis sejajar itu disebut wianjana. Yening di kasurat pinaka gantungan ipun patah sekadi suara vokal. Nggih, yening kasurat mejajar ipun wianjana ya lewara. Yening kasurat pinaka gantungan jika disurat dengan gantungan ipun atau sama seperti suara vokal. Berarti yang contoh ringsor. Nggih, contoh puniki sami pinaka wianjana karena kasurat mejajar nggih. Contoh sanika pertama punika wonten sengsaya. Iya ring ungkurnya ne punika kasurat mejajar. Dan patas kadi sengkala. Lantur ini wibawa lan anggara. Nggih. Urat yang contoh ring kanan puniki. Ring susuratan puniki sami kaangge gantungan pinaka swara. Contohnya nih tabya punika nganggen nanya. Satwa punika nganggen suku kembung. Sukla punika nganggen gantungan la. Candra nganggen guung. Yening kresna ring tengah-tengah aksara punika nganggen guung macela. Ini lanturan sanes kaping 3. Wonten pengangge tengenan. Pengangge tengenan puniki wantang pengangge sane mawit saking tengenan wianjana. Inggih punika cecak surang bisa adeg-adeg. Inggih jeneng cecak punika berasal dari aksara ang. Surang mawit saking aksara ar, bisa mawit saking aksara adeg-adeg kaanggen ngematiang utawi negul aksara, ngemademang aksara ring ungkurnya nggih. Contohnya nih, yening nyurat suung ang ring ungkurnya nih nganggen cecak. Contoh malih yening nyurat ceng-ceng puniki kruna sanika pertama ceng, sanika ping kalih ceng malih patah aksaranya nih. Yening patah sekali puniki dados dari tengah-tengah kaanggen cecak nggih. Yening nyurat sarwa sar
mangda maswara nengan royane ka surat surang sarwa. Lanturnya contoh sawah ring ungkur ka surat bisa hanya nggih apang nengan. Contoh malih wenten sekali nyurat bulan yening dagingin ada gadag bulannya nih aksara suara ring ungkurnya nih padam utawi ical nggih inten daging ada gadag bulano dandasnya nih ngelan pengkali aksara swalelita inggih aksara swalelita puniki keanggen nyuratan basa kawi utawi basa kawi dengan tengahan mewah basa Sanskerta. Seperti yening raga nyurat utawi nulis kidung utawi kekawin punika nganggen aksara swalelita. Aksara swalelita kekepa dados aksara swara mewah aksara wianjana. Huruf vokal dan huruf konsonannya. Niki aksara suaranya nih. Inggih, wonten aksara ikara ukara wonten ai sane kangen nyurat air sania wonten u angin nyurat umkara. Nggih, ngelantur aksara wianjana nih, huruf konsonan. Aksara wianjana atau huruf konsonan kepada dos limang warga aksara minakadi, kantya, talawya, murdanya, dan tia lan ostia. Kepahan warga aksaranya nih sekali ringsor nih urat yang kepahan warga aksara. Warga aksara inggih urat yang wenten limang warga aksara yening kacinga mejajar ring ungkur wenten limang warga aksara ampura yening kacinga ringsor ke bawah wenten limang warga aksara yening kantya punika yening aksara sanika ucap punika ring kekolongan talawya ring langit-langit lembut murdanya aksara sanika bawah punika mengenaring langit-langit keras dan dia punika untu atau ring belakang lidah ostia ring bibir depan nggih mungkin niraga coba ring kantia utawi kekolongan coba mau sang pasti rasakan pengeluaran krunok ke punika ring kekolongan utawi tenggorokan ke nge nggih punika sanika baos suara kantia inggih ring talawya langit-langit lembut je nye ya nika sesangga nggih yening ring sanika kaping 3 murdanya langit-langit keras atas de ne re se nika langit-langit keras di atas gininya pengeluaran vokal aksaranya nih dan dia ring untu nih di belakang lidah de ne le se inggih sane kaping 5 ostio ring bibih be ma sareng wo nggih punika limang warga aksara pembagiannya nih niki kabaos aksara swalelita keanggen nyurat bahasa Kawi atau bahasa Jawi atau bahasa Jawa kuna nggih
Ngelantur kene kaping 3 wonten aksara mudri. Aksara mudri puniki sering kabaos aksara suci. Aksara mudri sering dibilang aksara suci karena aksara puniki kangen nyurat indik kadiatnikan sekadi rarajahan ulap-ulap miwah sahaning pralambang ring upekara yanyo. Ya, aksara mudri santukan tinangka pralambang utawi simbol. Dadosnya ini keni untuk nguacen. Dadosnya ini nanti keni untuk nguacen atau kita tidak bisa untuk membacanya. Contohnya nih, wonten akara, ukara, mo. Ini wonten ring ajeng ini wonten ulu cantranya nih ang, mang. Aksara ketiga ring ajeng keangkepan kangen simbol yang widi sanika surat nggih. Niki kajen contoh ulap-ulap ring pelinggih nggih punika kabaos aksara suci. Malih niki kajen contoh niki kabaos aksara suci malih. Niki kabaos rarajahan minap alit-aliti sampun kuning, sampun paham indik rasa pang materi puniki. Inggih. Wanda sapunika pekerjaan raga dengan mangkin jening wonten kaiwangan kapiatur riwawu Bapak Nunas Pangampura dumugi napi sana sampun kapelajahin punika preside karesepang nggih. Wonten sapunika Bapak Puput antuk paramo santi. Om santi 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 om.